Chagua, Kenam Sokunella to lie, you con chop Tom con the other content. I wrote a chain the alner one the alient. I take a story Mugoro by Betium con, Nay con no one, Ray Bone, Ray Bible, one of the Quran. The Bible work Muguk, Michelle Abraham Tra. Abraham Tra, Mungoro TMJ Wale, Jen Wooden la Kudang Dok la Rachel, Abrahamic religion, Sure. Kudang Dok la Christianity, Judaism, ke Islamic. Bega point again Kudang Dok. According to Bible, ke Quran, ke Torah la doctrine kwenji Jewish right now. Wa Abraham urwe Mishal Hur, ke Mesopotamia ala current Iraq. Wa medan ji kudu jogo na ne jin bijen wegu weching moro na me ka wur buwe mun mukoro bo kamji biam mundu tu brodo kwaiten time more kind of adapt legat ka shawu ji 10 almost 10 ka 75 years wa mo je decide obo wo shak jogo kudu buwe according to Manchagor meje jien we dien ji jienen kan gwanatra Kadaman the Lord Canadian Conjele Kelly, Michicho Plastin. Michicho Plastin, Jigu Quarwage Michele Melkazadik, according to Genesis 14, you can eject Urumo, you pay tax, you nur, and Plastin take a door to your barrow, shall get 7 nation of Plastin, get I may back Abraham. And one Tara Wakar, but they will car well in Kanoa. Which is take a discussion the kulka ko me karamba dek dien you can imagine to Egypt to plus to do it ko kenten how the kardego you dek pinya wana no money topic do dien chen below ten ko kor gwath me chin ka plus tin che yig de che yat pinten che gwad ndo ko je bete ka bot kan red che wo ke Egypt me che wo Egypt yo chin gwad che lu njok and gor no best ba make sure me che ulu njok ya che ulu njok ka Bible wa nyelet ka Sara shala gar ka doctrine ni muslim ni wa nya wut ka men ken ke Egypt ko an ni je chek according to Bible shala ro che Sara che Abraham jogo bu duel ke nyelet ka de na gar kon ci kondom da dab gad Abraham duel ka gar ya dab gad ni Ishmael Sara shole bunu dab korundang wel yok shabru she Ishmael run wel yok dab ka Isaac ya cha agar kana gada ne Ishmael chaga benang chaga hot Abraham chaga nang gwam do dien ka mek chale mek anta mala muslim ya chole mek kamala kan ma pandem ngwa wa cha ko di yat pintin Abraham kana Ishmael according to muslim na jel na wa ka mek ka je kokor gwat mich Isaac shadab ka Bible wa Isaac medan gene ci ko dawram ti ko kamniya muslim ni Ishmael no mo tele decision mi chana ci bon ku daroro da karo din ci karo link kan ti to tono me je ben to me ci Sara liu wa ci Abraham ci bu ko ngi ci gandi wadien mishalle katura kata nga de ne argument ko ken la de ko doctrine wa aga shulu njogo tana wa te men do katura kan aga wa ka lom tanga ne wa ka men ka katura che dam ne ke wurna bakel kan wurna bakel to ka gad ke la Abraham che gad badak ya te gad bakel ka katura te gad kel ka Sara te gad kel ka shek de nagar ko kor gwab Isaac cha odap ka gad ka dab ka Esau ka ne Jacob the blessing cha onyo ko jien cha wo ka line according to Bible cha wo ka line Jacob cha odap ka gad waro ti gwad ben ti go wo ka Egypt after me cha Joseph me cha ko gan man pinte ka bodan ti nyo wo ka Egypt
and the story take a tan at la benyar to check karkin check a gur can it in a talk a carabrambo she in God is so take a knee take a gun down wherever the child she go or g gun Joseph not Jacob Kichi woni and God is my walk can jarab and God is so walk and Arab and Tiak Israel and on to Guamo la almost and the story ko can Bible one detail ka cardial take a car lugunaka till the ko focus then and to talk I think ka gap me wo and Israel tele jaga time Abraham Israel la ko form Israel agent Jacob chachol Israel la gar ga dang waro kan chiro kwai ka Egypt korun tu kurwan wi di jandaro men me jago no Moses me cha no Moses chulu in ka Canaan mune kan cha promise land je kan ji plus 10 tigatan chi nyi na men me chi kingdom de nyam chi kan establish about the urbi sha sul king sul jen king nyam after me chi ga Israel lu joke Egypt ko kor go to David me cha sul kan ga me ya ga nak ka chi David che Goliath ya nak na mo chi differences mo to get to come sul kan David jen me sul lu David lu joke according to Bible David lu njok cha jela kingo che Jerusalem che yapi David lu jiga da Solomon che takabo che temple che real che yapi ke Jerusalem ko gwati Solomon che liu me Solomon che liu jiga da rebom che wo che gol me rebom wo gol che wo che rod red greo che tudul dan wal che wo kel cha ga shole northern Israel Jitudu ndaro Benjamin kan Judah chigo dot kel ka southern Israel both go ke jangat Solomon nerebo atugdu na wale ti chaga ben both jabo Israel rod yu dakare ono kokor got ke 722 BC Jiroj mishale Assyrian Empire cha Israel cha attack to northern Israel to invade, to destroy, to kor, to kadagapi, to do the downwell. To do the Judah, la southern Israel, meant to do the Rotten Benjamin and Judah according to the Bible kind of doctrine. Okay. And the talk is story in Wheel and then go Jagor take a Jerome, take a king, take a new to run and the Alka story, and go Bible more of a story come God Israel, go Kodnial. Ke kam kot ko gwandon dien ka kam dien ga jitie ga dien ka kam dien ke ne community kon de chi ko konkush ka time idan dong da Bible torchi men cha gor ka Isaiah te ke propose mission nen ka Bible ko queen ne te char ne char barbar pot gukien mostly la ji South Sudan la lar particular was specifically la tan hore dia nanga download ko no hore almost can I look take a skin in a kill you and a barrier. Yeah, no major talk me cha we took the down well me cha crash. Chiroyo mo should on the Judah. Kora Syrian Empire to Roman Empire. 586, 87, 800 BC to Ben to Israel to Judah to invade, to conquest, to destroy in temple chala de Solomon. You can pay ka Babylon. Major nang pay Babylon, you go to Tenian wheel and then go Daniel, meant cutting and bong de Jagor. Go on a Babylon never pen. Korgoth, she Persian Empire, which have been to walk, she Roman, she have been destroyed, she have been Jewish. I mean, she Babylonian, she have been Jewish. Jaga Israel, Jaga Lojo, Jaga within Jaga bigger temple in Binyo, Matet can Nyok, Jaga Nyok establish. Korgoth, Yaru, Mo Jabin, Jewish Jabin, well, Roman Empire. Roman Empire, she have been well. What much Israel, Jaga, the Jaga Roman Empire, can G Rome. Take a kutu wanda palken ka. She take the okay ka Jewish. Chukana ko lakan uken kunduaru kan nek re temple men pal God Israel ten. The moche God Israel jago big rebel. Kane cha kodien cha disrespect.
mi chi won won yin ga Jerome kan kor Jerome long chaga crash chaga destroy cha temple cha destroy ke liu chaga kan chaga daga pin cha Israel cha chude gere nyok cha lo Palestine ke chud ji Palestine la indigenous te wal de ji gondon dien ka da witi la nyin ka ko ji Palestine chi ko kwa chi gan ga tiam chi ko to ti tanen de pin chi ka minorities ko gor Roman Empire telum ba cholu Jewish ke chud wo chu nyo gere nyok ji Israel chu chu wo ka Europe chu Europe ji te go ba go te dien ga ji Europe chi kel Europe chi ka Christianity ji kan adopted Jewish tel ka la ji Judaism te dien jo kel na kane ko nel la roba pale je croade chicken jis chicken nga me chico to gwami ka Europe medan go cha Christian me pai bramila Christian che yo fiel medan ji juju kan fiel yo to ka Europe che ga shu jago bigete ka access ka economy bigete yo jago yo go jela trete ji Europe ke chi tik dien jo kel na ka Russia ka Ukraine ka France ke Switzerland witen kokien menwe yet wok yang ke jek ci chum ko nan ko wi chara ke geton tetente ke geton bu gicenten ko kor gwat chu charban ka gadien kel Michel Hazel chelaro Jewish state ba establish ben ka movement Michel Zionist movement ko bi Israel bi ngade ji Jewish bi gete ka wich mais on chuka congress ne nyam chuka la terme 1897 ko bi Jewish bi gete ko woy mala woy dien yo ben point yo ben ka Ottoman Empire ko Ottoman Empire mi dana jene mod ka Palestine yo goro ray ke sultan ni dana ka woy ko de ko moy ko mun de ko mun be de ko pour la kak chuko chulu njogo math many Jewish te ka Arab mi dan ju tanin chu wo mu luinge jok chi ko por yo to ngomo ko cha ko lok cha ka target ka Europe ke lu nakaka jene ku yele nente ka Holocaust naga cha nag me naka almost 6 million Jewish Adolf Hitler jene me daka ke German ke second ke First World War me fort ke German ke je te Jewish ke titten bene ka Second World War and me Jewish chaga naga systematically from 1933 joku banak nang dit 1945 te ka Holocaust story no mo jaka Israel charo mantam men me ju tuogo Israel kana goro bigro moy woj ka 1920 chuka ngwaye purgan ka kentin chuka de you gonna form mishale agana mo chikana am la ganga kwa ken ka settlement diganten ko la kwa ken yar ke ji plastin ju yitin agana me yitin me Ottoman Empire cha binjoj ka First World War British plastin cha control chuka proposal kample ingadi British che wi cha ka propose wona ga Uganda ne wona ka Argentina ba ti ka do no kone ne Palestine promised land jamane luitano rewe ci British che kezo go cha kam UN che kezo mo ya cha joban proposal ko stand Israel bi chong den bi Palestine bi chong den but kan ji Palestine kan kana no me ke 1948 Israel to declare la independent country major declare to invade akapkoro can we Arab and the Gaga the Iraq Egypt Jordan ka point Palestine ni ga chuka ju ngote which you know to ko 1967 6-day war Arab Israel war and road entity quality am kon ko di historically goro bu kono ngaje gwa to the alle to kanati ci tamane di ni no daman korja tan kam Israel gana Palestine tamje chomna ke Iran wona ga Jordan ka jen Palestine and koro mo almost mostly ruined the area according to story Rudian ka God story ka God Abraham
ko kan kar diala ji twadan kan mat ka bible rana dab ka ba kara pel bina chiara kar kel kan ker ya mo kan dial chi da kar so wa jen de ta ka jeni ya jordan ni tono wo ngada kar kin an kar ismail kan go yiroda kan arab tin ta ka arabian peninsula an to kan dial chara me ka family kel ko changa jen diani ke archaeology finding new the jene tono ne peke ke the same ngade and men go robo lari religion a different kind of the religion I mean chi religion chi they follow but they could they nga chelo no mi chi religion chi follow chi jin Christian chi jin Muslim chi jin Judaism chi jin Buddhism chelo no chi ko nel nga ko nel te religion o yen ko chang ne dia lu mo religion ti gen dia chakaran ka kam da kana ko ko ba mar kana ko pal do mo do ba ko understood ke nyata ten mi shirante mi che question ka bible ki an do mo do den faran fa go ye dong ram me chi ran lo ko ndu dial wona ko do na the land wa ko go no ba ngo ba ka ngai and yen bo you should have to explore ba ngai jo we yen de yen bible and story menen yen take kings taking James ne wona ka Roman ne wona ko ngune ji Rome wona ngudo ko yen bible kan dia jen story kam gan Israel ka kum ne te ci garwai ka ne ruwi kin te ci ruwi ka kam gwandon dien ni Abraham ka kumnel wona ka kam ne gi tie ka dien te la ka ne nyingi ka bible puitiriet ko tungwan te grade bateriet na ti ciran go matin ko bible goran ka tin tena ran mu ko ni bible ci pal pinde ngai du no shelo no ne ci kumnel ci de lar ki ci kumnel ci de lot to ko gol ya ni so go no tiam je ye ban tin wan ban ka ling te ban ro dan ngi ke ci kor bilim tit ko dan ko politics bokoro kana te ngoro ban ro ngai ko ndam religion ta very important rate ka dan mi je te dan che influence te ni je influence je ko bible ti chuk bible di alten te chuk bible ko pingi ku ne te goro pe lezi de aro ko chuk bible ko ju ko ne la ri falet comme miada din ya lo ko chicken pidi yen pur ko go yen lo le yen di de ram mo de ran ngi te bible om la ro mi ram mi le cha de mo ke mi cham bo to on di al te te bible de to it's up to you do ban bi nan ka je yen ko la goro ne de ngi goro de te spiritual maturity ka de te lesson di kan ga kan ka theology o de ga na ku le ngi ga do mo go ya be atemal